Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalif, doomba Mwenyezi Mungu ike ganyo wanono, mshelo wanono, mjuha wanono, ranirezi fami, rowana, ho hanzahi rabbal alamin. Salut ma soeur Odette. Watukufu wa Jamalif, kabati nungu njema, wa alaikum salam no lachiko, ekamdu hashindi hajuha hajihundu ngemnono jadid. Wa alaikum salam naïdan Faume. Wa alaikum salam Mama El Hamid. Partagez. Wa alaikum salam Madinaïma. Partagez le direct. Hauka ye sujet yenzima. Wa alaikum salam Mama Fahim. Yo sujet ya konsono nadamu tipia. Hauka ya ngabjua. Hauka ya la preparahu wa nadamu wana shohatu. Ye sujet juka ya ujajiri ambebanu. Ini sujet kao 99% ya huwa na washohatu na wazaza hatu ngwa irumia. Oui Dambolo, bonjour. 99% garumbo Mwenyezi Mungu ziti mhundreni hohanzahi rabbal alamin. Oui Azil Sabrina. 90% wana shohatu wenji ngwa irumia garumbo Mwenyezi Mungu mtihundwa nizahundwa mwana mshohatu wei. Watukufu wa Jamalif, wa alaikum salam kikimaweni. Oui salam Dam Bolo. Partagez le direct. O winjwa huwa na shohat. Wanjievan. Ili. He message iljuka uyamba ya mando. Jelu hunde wanadamu. Wanzaroho na imani. Wasaidi msanda iljuka udemande vanu. Ho solmwe suji ya mando. Haukaya yo suje ikaw ya mkoncerne ninyoti pia nywana washi. Yo suje ya mkoncerne ninyoti pia nywana washi. Wakati kao yo suje ya hundra mwanamshe hamadani, ikao wenji ziwa hundu nga ziwa hundrao. Na mpartage message s'il vous plaît, ni masamanjia mnidungao. Oui Siti Saidali, kuku, watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema. Oh Monsieur Ababa, l'homme fort, Monsieur Ababa. J'espère que vous allez bien. Monsieur l'emblément, l'homme capable, l'homme idéal, l'homme de grand cœur de mon cœur, toi et la belle, la charmante, la maman du cœur. Oui, femme a dit bonjour. Longue vie à toi, monsieur l'emblément, et madame la belle, la charmante, la maman de bon cœur et de grand cœur. Et messagino, ya hanyu tsena, mkensi muishie, bairoho ya hanyu, gam amini ya ukaya, niwandwa ukoziza o wakozao. Dieu très important message jamando, monsieur l'emblément et madame la belle muishie haukanyu saidi ya wenji sikariziji nyufanya wenji sikariziji chasi ujua ukaya eroho ya hanyu mabawayo nyufanya wanadamu wenji. Monsieur l'emblément, une message très important, oui mama jasur ikawe e message ya vili jukilkawe désolé ba oui mama turam do ni paro Angam jokaya emba kredi komoringio. Oui maman. Ujua. Shidwende hazini. Sabushi ya savao. Aya mama. Mama ngami en direct mdoka na baraka.
Antuka gojo mwambia rufu antuka yanifanya message timfanya message raka jaishia. Yaishe message na mwentiza mama. Aya bizu. Wa utsambe izo kaka mtulunguza na izo utizambe banu mama. Aya bizu. Courage. Aïe. Ah, vraiment, je suis content. Je suis en direct. Gami en direct, madame. Watukufu wa jamali fa alaikum salam Marie. Wa alaikum salam Bakonouria. Vraiment, je suis très content parce que tu es ici à Mama Tiram. Je suis content, je suis fier. Aukaka kabati mbutujo ka konte ka ishia wa mzaya. Watukufu wa jamalif, inu message lo très important. Ikao tijibu abome sur l'emblème. Ya le yabo. Madame la belle Bella. La maman du cœur. Wa alaikum salam, salut kinaza allure. Oui, Mansour Hanifa. Watukufu katula tawakati wakati tle numero ya hangu yabo. Ya numero yo garanzao. Oui, Bakonulia. Et message yama de yo message ya concerne owazade onti pia. Yo message ya concerne ni wazade mlo haruma mlo hunumanga. Hatambu za mwana mshe. Oui, bonjour, bonsozi. Ikao garombo mnyezi mguziti mhundreni. Nwana shohatu. Aukanga rjo ya ukaya. Yo ikanti arme femme seule. Watukufu wa jamalifu gami na sujet mbili. Ye sujet ya mwando de sujet he femme seule. Ikao mwana mshohatu gasina eno. Rafanya message ya hai. E message ya hai raifanya. Iyo message wa alaikum salam Marie. Ti vakia kleki. Iyo message ikao raparu ifanya ngasina eno. E mzade ndo iwa. Ndo iwa. Ikao ngarijo lance message. Mjue za mhunga nizo mlume ya mrenda tena. Ne maisha ya enshio na usaidizi ya wanzao. Nana message ya bili ya mbaba ulohu nufaransa ya shida ya zaya hata wana sita hata wana mfukare ya mbaba uongu lalo huwonze. Yo de deuxième message. Nyezi mgunalike sitara. Watukufu wa jamalif gamjo harmaze message direct. Tijivi wa hawomba mnyezi mungu la plupart ya nyumpartage owenji wanjie. Haukanga mwamini ya ukaya. Nga si Faransa aunju hatu heri viki baada mnyezi mungu haritlinia rije maanga. Heri viki baada mnyezi mungu harikusudia rije Faransa. Shawinju wa hatu karsina ze fami hunu rajuhamba rikana tomaya za hujamaanga. Mruhamada mimi mbaba hangu mwenye hunza ya wom Faransa. Mide mwana mbebasi. Shaga japaro interese hanami. E yani behamanga mimi tuna muyohamba kiki de la République. Na weti fami yangu. Shado ukaya tibuhe matso, tizadani wobasha. Hobwe matso wangu timhundu, timono. Rangu gamzino, ordozi na ndombolo. E mwanadamu hobwe matso le mhundu. Jusqu'à ce que mnyezi mgarnike taufiki. Hata ya jia nike. Ya mkusudi ya nibale ujamanga na boga mina mziwa hangu mwenye hunzaya. Ulona nationalité France. Beke gamjuka amrumele zina lahe. Na tuparo mhunra maana. Aukaya njema kazi ule mrujwa uzaba. Na tuparo mhunra maana. Shawona mhunra do kwamba kiki de la République hobasha. Yabonga wenji wa jamanga ikao kwa tina hata fami hunu maanga. Shamnyezi Mungu hawanika maru kwamba ariviki waja. Imadana ya kanzano wa solida. Ye message na zoni ya beba nidoka hou jimlifu wa huwa kumurwansi pia nidunga. Ngabuwana shohatu watsona ze fami. Ngabuwa madani hangu watsona fami hunumanga. Ikawo eza hunde mwana mshohatu wa ikatina mrumanga. Ye fami ya hahe dowana hahe. Nane mrumahe ya mlola. Oui bonjour kinaza. Ikawe mrume ya mlola. Wayi mrume ya mransi harumatambu na wede ya ka ajali. Ede ya ka ajali. Ye katifumbe za kiki zabali. Do mwenesa nyauka ya mimi mwana wa maskini mitiram. Mdada hangu ye maskini. Mbada hangu hajamanga tikana ena. Kajaparo interese hana mana. Wala mimi.
Nyezi Mungu hanikusudia nje manga na minja ka ujirinda ukanga mjuja manga ni anibiha manga wote mlwa hefamia hango shawo mlura dunga na depuis longtemps l'homme titi niko umanza hata njeni mdungi arma politiki hata jeli ki amfami ye arme parti orange hata tsoi hajanbe hamanga wenji walio na mali na mapesa na majumba wajuanza wajemanga hata basa kwa jawa switi ni miti jamanga watina kati to hata infra uransano njema kazi wolo mruzamba gamjo zamba uke mwanadamu oyi ye mwanadamu wa roho njema wa kweli gamjo hamba uka politiki shamnyezi Mungu hanikusudia hanibalahu jamanga watina maturamu huza nyumba hau huza arudhi hau huza mbadhahabu tija ngashukura zenjema za zenjema ranzo jeri zambeba ani ranzo mjemzifanya ni watukufu kanga mridunga haukaya harendewe njinjema shau kwa zamba ikiki minga mzamba ukaya yamba uzambe eka kuna ushida waziliba zirongo webaike nga wanada majo usikitia misilodzia nabonga mine ya nzaya katina parofanya harme vya hangu katina msaidizi ya parofanya harme vya hangu shado ukaya ajakule maturamu harengia hamira maturamu hajaza ya turamu vahe hajwa hatlawa gemanga. Il a rien à foutre avec un enfant s'appelle Turam. Nabo wodi akabidi andrebe njeme yansaya yandreda njema mrajina. Eskaza masunda watukufu. Gasina mwana mshwatu kanga rombo mnyezi mgunywana shwangu mliabo pia. Au kanyoti pia gani na mala. Nyoti pia gani na wanraume. Nyoti pia gani na wana. Wenji wa hanyu ngarumi yao ye femme seule. Emala na kanzani wa sunda kanavumbua e parkour ya hangu. Heni ujuho tura mungu joka tura mwapuharma dahula ki maskini. Heni ujuho tura mungu joka tura muhazalwani mzaze maskini. Luka lojikaza. Hobasha sinema maskini lobasha. Chatija. Ça va changer. Ça va changer. Watukufu wa Jamalif kabati nongo njema hamadi mwanadamu ya himidia shukuru ya njema. Ya mwanadamu ya nibihamanga habahiza wenji. Ya moroni kamili nana miji minji. Wawasuli hunu Faransa. Okwa zamba mido kou zamba. Aukaya ntuli yamba mwanadamu ho aksepte njema na rega. Sha wa alaikum salam Muhammad Shafi. Ya bonsu kaja nje nonese ukaya zinjona bebanu. Gamina bezoanyo nyote pia mwana mshewa yasaidiwa enmero titla bon mero hangu we mwana mshiarenda we mwana msheikao mwana mshewa ingasina enno rifanya message ya hebanu ikao yenduzahe ye mwanyanyanduzahe mwana mshe hamfitinia gamoshe dawe suje hamfitinia kumkwa weti famsweli shange na mrumme na wana yabo hajirande famsweli mwana mshwatu yadubilwa minwi za masihu hende hahundi hadene mrummahe yabo haini mwanadamu gujote komantere ya unesoka yangamoshele yondo boturamu ya hadisohu yamba banu na hadisi sikitisha ya mwanamshe ulona wana yakana wana wenji na mrumme ikao hakaushindana dayena ye mwanyanya gwajakawe wana dayene mwanyanya hasiabo hambalance hosoma sécurité sociale hambalance hosoma gouvernement faransa wita hamidataha mwanamshe hatu abasa wa alaikum salam Muhammad Usufa mwanamshe hatu hatombe dans un problème gamosheli yao ikao lishemeza rirongoa hope uwafanyishi haikao mwanamsha hatu woi gasina ena nguli womali ikao rangwe makati andisoli wala kafu gejuma utoira mburse abasange harumatambu ya nyumba yaliyonge na dene ya husu witmo mapesa tsoma shashi ya mba ya roharumwe nyumba owana yenusu habo wao mwanamshi haruma problemu ya mrumahe hamlawa wakati kao ya kaubidi ya asume daenae garanzozi emisaada ya hanyu haina mwanadamu ikawa ukozo ujo ya ukaya maudu zihundu woi ntujua leondami ntujua maudu ndami mwanamshori msaidie heni mrujongana na diero na veero rifanye namnari saidi mwanamshewoi haukaya ngi haruma sufransi na tabu au siku wajana tikana la 60 euro iko obligatoire na dena fanye mbakosu na mnike ne yatijo hufa denu wana wambakia
atijo ufade nona mbakia yaboga mlongozi nyona shangu ikanga nyaboga moneze sura zane ze profili za hai haukanga wanadamu wanza roho mbi wanza moza nkuto na nyinga mabeni bwana shangu tipara juzi tambilwa metodika wongerumishi hao harmeda ula Faransa wanuntujwa wamba la kaf ikawo gabu manam shohatu ya para o telefone gamelewa ye strategie wa irunia gabu manam shohatu ya para o telefone ikawo manam shohatu hazingamanyiwa ni la kaf kom kwa ngena mrume na ambage famsel ena mnaja kauduma ya uzingamanyiwa yaboga mumniko ni conseil henu joshie messagio yake ajour yake conscient ye hafanya hakanso hahe hapara o telefone harongozo telefone bonjour madame wala hamba bonjour banu uhulu zinru harma magasin wala alafu ya zinru hubale shario hurenge zinru hujaza mwana mchulamba ashe na magale heli warumia hao nturungu wa Faransa watujuelewa yabonga mwanzoni wana shohangu mlo yabo haini mlo ke vigilant ya ishie zunamba hao ya kliho hitwani sheleka haparo bahe umwana mshakulo hunu Marseille ya paro haparo mbila madame uhulu zinru hufanya komandi ya zinru huja huzirenge kujaliba na mwangali mwana mshatu amba no ashe njahula zinru sindami njafanya kursu amba ashe hufanya kursu yewe wetimru kadha windami ashe hufanya kursu uhulu ya zinru c'est-à-dire hafanya commande mwana mshatu ashe amba tsidami yabona mkema vigila s'il vous plaît banda amba tsidami amba yabwe jom kini shakade mruma ha imwana mshika tujua wala wanuhiri ngufukiru kaya c'est vrai wala ma commerçant hawi ila agence hawa ila zila magasin supermarché do wapa aba yabone kemruma ho ye telefoni ba jom kini shakade de yahula na mwishiye mkema vigilant alaykum salam Ahmed Amina yabone kemruma ho ba jom kini shakemruma ho de yahula vaye boshe nsoko telefoni bango par emrume harenge telefoni aba allo aba uhulu zinru hufanya komandi kadha mwana mme aba no kabja fanya komandi aba wede mrumshahi aba umide mrumshahi amide mrumaha watsolomo mlango kawajabila même pas 10 minutes walomo mlango wanjio ndani na mwone strategie yabonga mabiyenu watukufu wanashohangu na mkema vigila uyi mwana mshi azingamanyiwa ni daula Faransa hawenda ili wende wa msezise da waishia ukaya katifa msweli yabwenu gamma bioni rangu inu juzi dina paro nambilo manamshekao aba salzamba hazingamanyiwa uyi walekum samamana dia hazingamanyiwa warumu d'une manière ya ukaya wahulu zinru ila karefuru manamshi haju samba asheminja fanya komande babahanu habanike mrumaho valeka haka haju akawala la kafa sécurité sociale hawdi daula Faransa kajajo hambazila vahola harenge telefoni hanikem rumme honikem rumme harongo amba ano niminja hula hinru niminja fanya tamba hinru atanga mwana manyasi tsoi mujibu ambazi mjiria habashemi niminja hula hinru midem rumme mwana mshowoi kawajabila tajo kupe telefoni kawajabila même pas 10 minutes watoke e porte banda watoke porte bomlango wanjondani wambie mwana meganzo presidentite yao mwana merto presidentite waono ya ukaya wede mbaba ho wana walubala yabonso kama biani babyo bwa Komoro na mpartage message yangu wa Komoro ntipia haini ujo uparo hakazizwa deba yake okuro yake vigilante yambe ukaya no sidami ekamba ni kemrume ekanga ofamsweli subutu ambe ukaya nono ntina mrume haukaya abasangwa birao haruma namna ili ya strategie wazingamanyo wa Komoro na moneka wanu wabili d'une manière yabo Carrefour hawa ma commerçant hawa huzazinru wapara vala mfanya commande ya zinru kadha kamjaja marenga vala mulumba kadha kamjaja marenga mwana mshamba she ninjafanya commande vahiwambie mwana mshi yaboni kemruma hao remuzise mwana msharenge boshe nsobango ngotsawa emrume harenge habashe miminja fanya komanda mbahinru wede mrumshangu swali kajafanya mbahinru na walanda odo wakahwenda wafanyise taratibu wakupe telefona tembru majorenga yambe wede mrumshangu kwa jalata ta wakati waremo mlango wanjia wauzise mwaname presidentite yaboga mabeni bwa nduza angu wa Komoro wajaza hangu wanasho hangu na mke ajuru mke mavigila
ya ujopara masihu ni makaseti habanu hulu zinru ni kemru maho subitwa bensina mlumme. Wa alaikum salam kwa simama watukufu wa jamalifu wanasho hangu ganyi wenji yao deja ngani harma sankelek gasina bezu ya usaidi vuwa hanyu riklia nimero yao risaidi mwana mshetsoi gasina mwaha wa kamili rifanya message ya mwana mshetsoi yenduzahi mwanyanya mhuahe hamfitinia mwana mshohatu hadubilwa ne serikali ya Faransa gasina mwaha wa mdubi ya hondani badala hamba ukaya hamba ye famsweli ha deklare famsweli wende wa hundukaya yeti famsweli zilan rabo wa kumulwa tukof mwana mshohatu gasina ena habuha owana yenusu hasi abu alaikum salam mama Najia hasi abu habuho wana yenusu hasi abu harema amandi ngulibwe zemali ya kaudoni kiulibwa lakafu badala hafitiniwa nenduzahe mwanyanya mhuahe gamweshileo mesaji yo siku naifanya mwanamshawi abasari zambao nguyenshi haruma tabu ngunuko ngusufre rijohaza nywana shohangu nyimlo yabo midungao ranyimlo hunu France mlo hunu Marseille ranyimlo Nice ranyimlo Paris mlo harme France nyotsi pia na mripare rikotize risaidie de mwana mshwatu woi wallah ijom kinishi hanyanza jisusid haukangi harma souffrance yemrume ikao de aka ajalaha ikao mwaname hamba ukaya karitumenya no baike ngawe femme seule chaque toujours ngambek nabonga joya ukaya Dieu de heli sirien hunu France Dieu de heli rivive hunu France winjarma 90% ya huwa nashohatu wa deklare famsweli ikao ngono wangu umengwa jao humalahoni ujaulala. Wa alaikum salam Saidi Mrabili Rijohans mwana mshwatu woi yemrumaa olu ya ukanti bade mwana mrumshaha hayesh ani hadubar ma problem wabahatishwa hondani ya ukawa deklare famsweli na bonge na mrumme na mbaba huwa na hea mbaba huwa na hea hamranti hende zahe mwana mshatu ngiyabo ngugalere waeche ngusufri dena nishaho wana harengiwa owatiti wahunda uyaludena o rajanza nambie owakomoru wansipia nyimlopa ni wajazatu wanzairumbi wajazatu waruhonjema ni wanasho hatu mruna tile na manyanya ya fenanzaya mbuna tile haukaya mnyezi mbuka na ukaradhi tika na 60 euro nzima mituramu yika oblige ni deplace nodo haimzade wei nedena mnikezo haumrelaxe yatijojiwa haji suicide na mangali mwanadamu yafitiniwa yabahatishiwa ni daula Faransa komkuwa ye famsweli na zilandrabo gena mrume bala harimwa amandi tonyangu katina hatamba edi yenyumba garma problem mezimina ni hata mezishenda mwana mshohatu wei nguilibo ngurengewa hata endi hata ngena dene ikao ya mezi mfukari katushida ya liva katunga hata msaidizi. Wa alaikum salam uzonso alaikum salam rushda katunga hata mbahindu ya hula o wanangwa sufreo gejo mkinishia yarengu wao pia yode manarjo shemeza bana ni wanasho wangu mliabo mnangaliao haini mdu na roho nyongero hoya yojokana 10 euro risaidie yojokana 20 euro risaidie yojokana 30 euro risaidie bemfale wo tidem famaudu yemkomoni haya na roho mbi riheya na roho zankutu gojokane manzani wao yaseabu ya hufitinie kutujwa kama udude turu yao gojokane manyanyuho yaseabu ya hufitinie woi kajaka uziwomba ya ukemanyanya wa mbaba mzima mzaze mzima wodi ajukeda ya mbalance komkuwa izonrabo eti famsweli. Subhanallah Mwenyezi Mungu namniki hatima njema shema nzaro hobi de mrumme woi yemrumshahogi haruma tabu habahatishiwa mbahatishwa hodani badala mfitiniwa ngojuho ukrense mrumshe umfunguwe wende zaho walole hundwa jina baola deja katsuku na kahunda tafaida ya latif Mwenyezi Mungu narpune shari shahuwana de mwenza zero hombi mrume yoka mru wakati wa raha hakadina mru wakati wa tabu. Wa alaikum salam peta shay mru mshaha hadubu haruma tabu nyowa ili mdahatishwa hondani hasu fransi bada mfitiniwa ne mwanyanya wewe hari wendezaho bada wadu waduzahedu wa mfitinia yemani mwanyanya ya huyengao imani mwanyanya ya huremao yemana wakawenda wafitiniwa hasibabu de mrume wewe hauke mwanyanya kajakahanza ulole mwanashowa gajakanza ulole mwanashowa yode mane mwanyanya ya njaroho mbi yende hata wimjana heri yende hata ya hufitinia a cause de toi bo mrume wa peu
ibidi ukedone mndu mshaho umsulaji, ukedone mndu mshaho kejuma mhadisiza, ukejuma mkalme, mwana mshaho wongi matambu na souffrance, yode manarjo parane da montipia, mlo humufaransa, wazaza hangu, wanasho hangu, yemfale otide mfamaudu. Walaikum salam Natasha. Yemfale otide mfamaudu, wengi matambu gusufre, katunga mbahindu ya hala, telo hahe, ika oblige, tika na 60 euro tika umnika. E 60 euro yoke na koshte fanya tambanrongo. Ye kozlatoria heketina tahindu. Gena ani. Subhanallah. Même vraiment, les choses la mlume lihe wale. She wakati na kanti nono wana heni monao. Vraiment, j'avais mal. J'étais mal. Les kalboshila mluma hetim para kajanjusis. Timwetiza message kajarenga. Antuka hasa hamfungua. Na mwangaleko, eske wa imrumme? Ye wa imrumme? Wa imanadamu? Manadamu ikauda unemrumshaha. Emrumshaha hasezisewa. Emrumshaha ngusufre. Akozia hubo kalboshi. Bada ujohu parsu ondani. Wede mrumme. Ikaubidi umsutene. Ukeda wena ye. Mpartage zetambu. Shemwana mshawonge yabo. Désolé, tellement désolé parce que Gabomblani Pambanya a Pelibanu, a Pambanya Zakoli, nam partage s'il vous plaît. Wanwardu Arejay, nam partage s'il vous plaît. Mets le cœur, mets le GM, mets le cœur, mets le GM. Watukouf, ça fait vraiment mal. Vuyakanye zamru de uhime harohombi yatlemru haruma ajali na tabu na mashaka ya fitine mru harumeti ya Faransa joka sonti pia rijajeri tsahe rijajeri tume mliahimile manyanya hashari mwanashewahe yendi ya mfitiniye hosilkalini komkuange na mrume yabo ngumlazo na ya déclaré femme seule. Ça veut dire quoi ça? Une rohombi. Walaikum salam Mohamed Mzechek Funduanko. Partagez le direct s'il vous plaît. Ranzorambiye, owa Komori, mlo harmwetsino. Namkane rohonje mamreti zero hombi. Yendu zawamru harendi hana rohombi. Yendu zawamru harendi hana rohombi. Katsuanza ya une manyanya. Msidu wazika 82% ya huwa Komor. Wana shohatu. Rijari tume. Garumi yao ye femme seule. Garumi yao ye la kaf. Izo zonti pia. Haini mri ya tume nde wa huwa nduzahe. Emwana mshaku nge haruma tambu na mashaka. Uima sor mamaniza. Rijuanza nywa tukufu mlo yao. Nyimridunga unyoti pia. Na msaidi mwana mshaku woi. Na mfanyani za ufanya mwana mshaku woi. Ya saidiwa. Kanza yengi haka opo ya ujiwa ya rentso wana ikadwa mbakia. Habo ho wana harantso wana waili. Wangu ya kana wana sita. Ike mwana msho hatu giharu matambu. Mwana msho hatu wa ikatina hatamba sulsa wanga honu Faransa. Rango suku ya fitini wane manyanya. Rango suku ya fitini wane mhuahe. Yenda ya mfitini ya osomwese kala Faransa komkua. Izonda bokati femme seule. Gasina enna. Redo hai mwana msho hatu. Hende koda nizize tabuza. Mwana msho hatu hata ya urtu kaitsi harma ikozlatoria. Hata ya urtu kaitsi harma ikozlatoria. Hende hata gujuka ngulu hato mwenji. Mwana msho hatu ngaru matambu na souffrance. Ilijuanza nywana shohatu, nywana damu ikonga mridunga uyabo, na mripare nimero litlia yabo, na mripare, msaidi mwana mshewoi, be mwana mshihamadani, weibani hanyu, wei mwana mshohanyu, mhunre namna za umsaidia, ili atujojiwa hafu, ili atujoangamia, haka opo ambabotura, jeto opo ya hanzani ndo jihuza. Botura tika opo ya ujihuza sharango usiku. Ukufanya ze message, ukuhamba ukaya, nywana shohangu, mlo hunu Faransa, na mleto uzezi ungoza hanyu, na mleti jabotura ilu wakati roho ya kaunirejei. Shati karma po ya hanzando jihuza. Ili ni unramba hingu niko wana wale. Uwana kwa tusaidiwa. Mimi ntusaidiwa. Hasibabu baada tede tifitiniwa. Yode mana jumambia nwana shohangu. Na mripare risaidi mwana mshewoi. Ili atilali ya hafa. Ili atijojihuza. Hauka mwana mshihamadoi. Yemba hindu na kaumnika. Hamba turam. Timnika 60 euro. Hamba turam. Wallahi ngasina mezi ya waza. Njashida na kumia. Biye ya 50 euro. Ya Latif. Weyangamiziwa nuanduzahe, weide manyanya, mhuahe.
dia kaunda ya mfitinie finalement le dabala mrumma hahe le jinru la mrumma hahe ulio yaubakidene mrumshe banda ile yaka ajali ya jabahati shuondani ya juhe ya sutene mrumshe harantiye mrumshe hende halula mrajina ya Latif harantiye mrumshe hende halula mrajina rejuhanza na mpartage video nyimlo Nice nyimlo Paris nyimlo Marseille na mripari na msaidi mwana mshewoi demfale oti demfamaulu yemfale oti demfamaulu Rirongo zuwa komoro wa zezero hombi wazio upeu wanantile fitna mleti banyoti pia mjaunu mjemta nyoti pia rijajerita yekamdu gefamswel yode wanadamu pia waenshio kabati mrulo hunu ulo tajiri shuwana shuhatu ngwa tapalao ni wahundre wana shuhatu gormeo famsoli ni wahundre lo manadamu guyu muharo hombi ya rentso upia ya kane rohombi ya kane upeu ya fitinie manyanya ya fitinie mwana mshihamandaye ni ya mkriharu matabu na mashaka de manyanyi uhondu zaho yendu za mruguro ndi huandu iyi Wei hafitini warangu gasina mahari fanye suje inu. Shainu rika huja jerushe heli ya tabihao. Ne heli ya sufreo. Bade mrume hamransi. Ye mrume hedezahe. Ye mrume katsida enaye. Merci beaucoup nola chiko. Nyezi munaniki khatima njema. Nyezi munaniki khatima njema. Nyimabaki nyezi mungia mvukisheni. Na mkera di mtudoni ka wandu makonfianso ado juma la honi hanyu. Ba wandu kwa tungo uja wa mtunjia nezilo mala honi wade wadohanda. Na mkera di wanasho hangu wazaza hangu. Mtiniki wandu makonfiansi. Mluna tunambia mdozilo rohoni. Haukanga jokanyo tipia pourcentage gamrumia wa femme seule. Chata ngyo ajad ye fami wa mru gomilo mru harombi ye mru mamru ka oli ya sutene mru katu sutene mru shangu himo ya rantsemru mshaha harantsemru mshaha matambu bade mru mshaha batishwa da yenaye ya ukaya ikati femme seule na hakaudula la dene mru mehondani hasiabo ha balancer wa ya Latif hasiabo. Oui ma sœur Manour Wamla desespereha. Wangu fanye da ula Faransa hazi. Ilangwa usiku ya rema. Ya bahatishiwa. Dayena. Owa nane mrume hondani. Ya bunga aminika haina hazi ya jo ufanya ngujorongwane da ula Faransa. Katunga ta resource. Owa na inu suhaboha. Zango zozo ntipia ya Latif. Gisho iba barne dinamlole. Ngamino wa hangu. Sinyongu. Ils ont d'avoir une dénombre ya Latif. Je suis pas intéressé, désolé. Je suis pas intéressé, s'il vous plaît. Gamlao, Gamuyeshio, Mgunatile, Imanyanya hatabiha, Mwanamshengu sufre, Mwanamshengu tabiho. Zinzimhunra unyoti pia kabati mrajuanza zimhunre na nyingani hunumanga nyoti pia ngamfanyo namna ili hani mru ya hunre nyoti pia ni mru gufanyo namna ili ya tume mwana mshui hedi ha balancewa wibweni wa alaikumusalamu hedi ha balancewa ni mwanya nyanduzahe de mwanya ya mwana mshemhuwahe hari ya tukahanze mru mme na wa mru mme deja ya fonde fami ya nshida ene mru mshahe wafanya zinji wisi maherinami wazaya wanatimizi sita yemanyanya habaki na rohombi hata hasia wende mbalanso serkalini kumkuwa izonda bukati famseli shangena mrume hondani hadubilwa hondani dene mrume wende wahabatishwa bala abasalzamba ukatunga tambare sursu genadene husomwenyu ba yatimizi 7 mois dene husomwenyu ba yatimizi 7 mois ya Rabbi Mwenyezi Mungu anike taufiki na mangale mrume hahi ulio ya umsutene ya juu yafanywa na hazwa onwa shemrume ngurongeo kai haina hazinjo ufanya ngejore ngwani daula Faransa bandari rema amandi bandari bahatishiwa ika oblige le kalboshilinu ya letse mrum shahahe ya mfungu harende ya lule mrajina waiti mrume shinu shani
na mkera viba mru jo ukadoe na mru harumatambu hamanza waenshi harumatambu waja wanshi harumara waenshi harumara waja wanshi harumatambu gamrunguzuni wanasho hangu utile manyanyuho haenshi harumatambu utile manyanyuho hasufre ngo ule manyanyuho yale saidie manyanyuho gamumoneni nyoti pia nyonasho hangu Mwenyezi Mungu namnikeni roho njema na roho ya kinaivu msaidie mwanamshewoi mfanye haina namna haini mngu yasaidie ritlieni mero yabo gajurdi ritowe haini mngu yasaidie ya pare bayo mwanamsho kutujwa ima udundawe ye enemi waho ngedahu ye enemi waho ngedahu ye adui waho ngedahu kutujwa ya uhimilia bavuni uhuyengo kutujwa ya ukazaradari uhuyengo kutujwa maudo ujubakishwa ndawe mwanamsho ipanda ena ngusufre katina tambara sursu katusaidiwa katina tambara ngwa ihunrao hende hata wayanja fikira habaturam sa cause de toi boturam na tufanya uput banda ngozambo shatika au point ya hanzande na jihuze ya latif wamru sufre wamru tabiho hakanza ya jikamwa junge namna yedi ya jihuze ni ya nikuwa namba hiru wale hakanza yedi ya jitla biashara ni ya nikuwa namba hiru ya uwale sha haishi ya tirongowa harinrinra haishi ya tizamba harinrinra ya latif ya rabbi rinike taufiki bu Mwenyezi Mungu Jailo wa komoro wabaki hawanzana watu zero hombi ne zero hozankutu yodi mana juma ben bwana shohangu mruna tsone zero hosaidia yo utabiho mwana mshongu sufre kutujwe maudo jo hufitini yando kutujwe maudo jo himilia hasharindo kutujwe maudo jo da ya ubalancedo Allahu alam haukaya imandu ngo wenji shawe ya mbalance de nduza he de famia hahe mwanyanya wa mbada mzima mzaze mzima webeda ya mbalance yeda ya mfitinia yedi bana njuma bani bwana shohangu na mkirododa hukana baraka mke massage msaidi mwana mshewoi yojukana 10 euro ya ribeshe yojukana 20 euro ya ibe yojukana 30 euro ya be risaidi mwana mshewoi wayatijwenda hata ajundu hatulala hafuda inu wana yatijulala hata ajundu yabiga mtungo jivuru za balkon haukanga joka mwana mshe ye santima ya Hetsoni ya mrumme mwanamcho jo unatambu hata unukaketi na mananike duniani deje mwanamshe gujono kaya deja ge perdu ye mahaminga yo mahaminga mahaikangu jo shinda ya libe la kaf ya libe zemadika ya kauzirenga radi haji declare femme seule e yo mahaminga nyoti pianga mwele waonda hukana baraka nyoti pianga mwele hukana baraka na mje imani nyimlo Faransa mje imani nyimlo Marseille mje imani nyimlo La Réunion mje imani nyimlo Mayotte mje imani nyimlo Nice mje imani nyimlo Paris nyoti pia haini mgasadi mwanamshe ikawo habalansewa ne mwanyanya mhuahe ngasina enna rizirongo wabanu rizamba banu hamfitinia hajiliwane serikali ya Faransa hondani wandi wa mhundu daine mrumme wasiyabo abasalzabe mwanamshe ngarmatambu na mashaka na sufransi ngeharuma ani hende hatawaye gwanzu ya jihuze hakana fikira ujihuza nika obligatoire nende yendi anabe mahadisi bandanda yeti paro habe suje yahe ni hunde heli ya sufreo ye konsulatore wallahi na Mwenyezi Mungu gamu mlavioni hosomwe mfamo he rabbal alamina ya rumba emana mshewo hondani hata ya urtu kaiti harma ye konsulatore ne frigo hata ya urtu kaiti. J'avais que 60 heures. Le moment que j'étais en train de parler avec, j'avais que 60 heures. Nakanizo mimi tura. Ika obligatoire nzitowe. Ika obligatoire nimnike. Ya Latif. Ya Rabbi. Yeshonga ipasisha mrumma hahe yenuhusia mrumma hahe ikaunumba hatishonziani ntina unanziro hombubua haukaya we mrumdu hazimwa nza shonga wakaubidu bakida wene mrumma haho dene mrumsha haho ika mfitini wanyowa ili wedi waka ajani haukaika kujaka hodani mrumsha haho jokangie tranquille shahubaki hodani izozo nti pianga mrumia wa komori izozo nti pianga zifanya wa komori yemfaloti de mfamaudu yemfaloti de mfamaudu. Nous parlons na Gamian direct. Allô, Gamian direct. Gamian direct. Oui, je suis en direct. Gamian direct. Gamian direct.
Aitinyangu tina hujusiza. Désolé. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Kila dua zazi baraka. Mlu yabo mnidunga. Ni amino ya ukaya. Gamkoza hau mjokoza. Heni za jo mjilia kaja jo jibiwa. Heni za jo mhunra kaja jo anzazi mhunra. Yemfale utine mfamau. Ika oblige mbada turamu yena mahabani wana shohai. Turamu yena mahabani wa komor. Turamu yomanzani nyo shohangu. Na mfanyi hani za ufanya da hukana baraka. Risaidie mwana mshohatu. Merci ma soeur mama Nadia. Risaidie mwana mshewoi. Yatijula la hajifia. Risaidie mwana mshewoi. Yatijua ngamia. Risaidie mwana mshewoi. Yatijua jihuza. Yatijua data wai hafu hanzaya. Hasu fransi. Yajua mbangudu yatahi mwanamme. Mkomori haugadla. Yanzia lale na ini mbedi ero ndia nikuwa namba hiruwale. Iyo de tambu zimunga wikangarambia mwanyanya woi. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Gojo hunga majito. Mwenyezi Mungu kana ukaradhi nawe. Haukaweti mwanadamu. We na rohombi. We shani. We kisirani. Hohimidi mwanyanyuho. Hashari. Mungu yakana wanasita. Yakayabu yakawishi normali. Yakani nyumba ya hahe. Yakafanya vyahe normali. Wedi wampule serikali. Kumkuange na mrume hondani. Na bahonga we na mrume. Merci beaucoup, mes sœurs. Gawena mrume. Ze sujet gizombilisha ni mtushi na nairanti. Ze sujet gizombilisha ni mtushi na nairanti. Pasu gama dzozoro zanyu zike uveri. Mlu ya tione dzuro hosaidia. Mlu ya tione dzuro tuamba hindu benfali otine mfamaudu. Wana shuangu ga mlu dinre jeze. Bangabu mwana mshuhaku. Ikonga sina 2 jours à 3 jours. A 4 jours hani para hana bieza mhunra. Wei mwana mshaikao. Habako hahe. Hobako hahe haparwa. Hawe masihu. Haruma telefone. Allô madame. Oui, allô. Ah, banu. Rihupara parce que hufanya komandi ya zinru. Wamrukadha, oui, dami. Au hulu zinru harma supermarché, c'est ça. Hufanya komandi. Mwana mshamba asheti dami. Na mangale strategie watukufu. Na mangale strategie watukufu. Na mkema vigila ili mjautoaze ajali. Nsina ukahaini bulewa komori wa hundu harma tahu. Gamjuhamba nilunge solution. E makalboshi wanienge. Oyima namshi ya parajuzi. Deja ngasina 2 semaines ranguzo ngozo zajira. Ikao banda haparwa au telefoni yemdo mwambia oui madame ça va? Oui. Rihupara ukaya hufanya komandi ya zinru. Walewa. Kujaja wazirekupere. Mwana mshamba ashenja fanya komandi. Aba hufanya komandi. Yeni kemru maha na mangalie banda wambilwa. Na mangalie mkema vigila nyona shohangu shelea. Yo ujopara ya Jezu yambao. E mwanamshe kajashida ya ile wakaya. Ewa nuandu hindi. Shabanda wabiri haruma d'une manière ya commerce. Ya hulazinro mwanamshe wambia waka. Hapare mruma. Boshe gorongo zoban. Mrume harenge telefone. Oui monsieur. Hufanya komandi ya zinro. We mrukada oui. Hufanya komandi ya zinro. Mwanamamba shenja fanya komandi. Njahula mbahinro. Namba no, dawe haude mrumshamba, adamine mrumshangu kaja fanya commande. Kawajabira même pas 10 minutes, watoke yo mlango. Ba, watoko mlango, wabua, wauzise mwaname presidentite, warenge presidentite mwaname, wahundu walowa na walowa la pia, olambaba haudia wabalia. E mwanamshi hatombe, harmo presidene mrumme. Yabonga mwambio ni communauté ya Komoro. Mwanzani hasubabu ya Mwenyezi Mungu. Na minsi na uzi ya humanzani hasobu ya Mwenyezi Mungu. Na mkema vigila humalahoni. Ya ujoparema sihu hauzuswa makestio na mbe hujitrompi. Tindami. Mlina tende hatambage na mrumme. Gamdidi tena mwambieni bwana shohangu. Wajaza hangu. Ngasi wenji hunumanga si ubabuha. Shati nikuwe hikma ne taufiki. Ni zambi ya ujoishia uhaishia banda Mwenyezi Mungu hawakusudia waishi. Yo tujoishia ya buha unukaya ngamone yo turamu. Shalo kalima na nzoni mwambia ninyoti pia na mkema vigila yo ujoparo habila banu hufanya abonma banu hufanya komandi ya zingu nike mrumme nsina mrumme ilimke ajor wakomari watukufa ndani mwe deuxième sujet. Mwenyezi Mungu nike taufiki Mungu ya jaile nywana shangu kanga moneze sura zanyu yao. Na haini ya njia harma direkti ya hangu. Nsione nziro hoparo nimero ya tshiramu. Redira saidi mwana mshohara.
Rendera hunde namne mwanamsho hatu atilale ya hafa. Rendera hunde namne mwanamsho hatu ya shide ya respire mbabi. Haukaya ye 60 euro namnika hashukuria. Marashiwi na jana. Na zililo. Elle m'a fait trembler. Handisi roho. J'étais pas tranquille. J'avais vraiment... Ani... Ani... Haum soulagé parce que... Subhanallah. Galanzuru one imani ya hanyu buwadzata hangu. Ranyu wadzatu mjoru dungar maze YouTube. Ranyu wadzatu mjoru dungar maze pashimbali na mbali. Mnyezi Mungu na mregezani zero homkane iman. Mdojua kemfale oti de mfamaudu. Wei hazingamanywa ni manyanya. Gabwe mwanza ni kujujua uzingamanya. Gabwe nada mpengwa jujua uzingamanya. Izuzo tipia bwana hangu. Na mdojua ukaya wei kajaka uzinida kaya manyanya ya biwahe de manyanya. Il y a numéro 07 48 45 19 33. Au musizoni moi message garjo fanyaze appel. Garito numéro yabo garjo dirto numéro. Ya Rabbi, subhanallah. Mnyezi Mungu kujoliba ye mrumma haya ukaya shinu ilaso. We mwanadamu wa peu, we kana roho njema. Ye mrumshahi hadubar ma problem, wa njihar ma problem, wa sezisewa, wa sezisewa, kwa tina resource, hasibabu nda de fam soli, ya kaubidi ya kenetize mrumshe, ya kejuma msulaji, wa rohe nusu ye wana, wa ono wana yabo, harante mrumshe, bari mrumshe katina resource, no madene mrumshe hakauliwa, ha ngenaishi ya kauhunga. Gando harma deuxième sujet, s'il vous plaît. Restez là et partagez le direct. Wadzangu mjima roha imana da hukana baraka. Walaikum salam mama Hadija Bakar. Nisaidie mwanamshe webe mfaloti de mfamau. Ye mfaloti de mfamau. Na mkulia nimero yabo s'il vous plaît. Wandonti pia wa irenge. Ili riparane. Risaidie mwanamshe woi. Rombelane zedwa insha Allah. Wanadamu wanti pia dojoka uredana njema. Uredana na iti kazi yenshi. Sonti pia ni mruguru miyo ye famsole ni aja. Ubarikishi haya fanyembe za proje za Komoro. Ni aja uyenshi ambato wazungu gwarumia we famsole. Tinda swa Komori bas. Mwanadamu guyumu haro hombi. Di manaramba ukaya hewe. Kardole ihorenda. Deuxième sujet. Wimba baikao ya zaya wana. Wenjar mwentino. Wimba ikao ya zawana wenjar mwetino. Watukufu. Yembaba weingula lobo nzenga sina mahana mezi. Gasina mahana mezi. Yembaba wengena wana wenji wafanyo hazi walolo harmweti ya Faransa. Yembaba wengula lobo nze. Ngukoho mabangweni daino wangu. Hasi yabo hede hanjia mamnapo bavuni. Halala, wakati ulala la gare Saint-Charles, hajua 5h du matin, 4h du matin, ne wangu wati jomrambua. Subhanallah, ya Latif, ye inuro homidai mwanada muhojajia zai wanamanga. O wana wawedi hata waanguhe, waki waufanya hazi, waki waulola, gabu walolwa, warensi mbaba hao, mbaba ya dungwa hoda honina mzaze, ye mbaba hu ya juhunga ya makloshari, ya kilika itinjema, ya juhunga hata ya nipare mimana hae, redira kensi anelezize tambuza hae, ya Latif, Subhanallah, badi siwa Komoringa siwa hii. Ye bade mrumishi ya lolo ni mbaba wa yahunge makirtasi. Ye bade mrumishi ikawa ye mbaba wa hidi hahurenge Komori. Hahubale ujabanu, hahulola, mzaya wana wafanya uhazu wanaume, wana washi walolwa. We mbaba mzazi hamadawe, huto we mrumaho, ye mrumaho sumono nziani, giharumateho, humabangweni, na balangula aloho bonze. Guhalo wana makarto hobonze halala. Alafu izo mwa Komori kamtutatula miyado zamba. Kamtutatula miyado zamba bumajinru. Waneda mwa peu. Subhanallah. Ndaki haroho bika mtuo na kaimana wanuasubutu wanabia zetabu zao. Ndaboka gamjo zamba hauzikoziza. Uwa Komori pia wanabuka zinuka zirendwa. Zinuka zifanyishiha. Anafuga mchicha mdomba wifantana zika za musu gobo yunjema nzazi hamada wede mruma hahu mbaba huwanaha ya hurenge Komori rangu hali ya hubale ujahunu Faransa wede hata mzai wana mualoze wana walolo wana washa we mzaze ngono ya ukeme yorsoli soto we mrumme gujuka hunda faida hindi bahari nguanzo shababi
utowe mrumaha dola lonziani ye mrumaha juja honda babana dola la shankili danganya gaja kaulida kago jizinu gojo mfanyaza duzo wana hahe wana washe kwa bata tamzima ulona mba imani onaka wei papa na ndela mtashe mba nyumba ya kenti wei papa na ndela mrenge keda sinae wei mbaba hatu ya rizae na rimsitiri subhanallah gamjolo kusuri hazero hobo majinu chaka jodo mabiyani zero hobizaha mdozi jua haukanywa neda mwapeu mtuna ataro mrumshi hamado weti mrumshi ilunu husi haina mzazi ujolula ni mbaba ni mrumme hede hata utuwe mrumaha kejamu wangu kwa maana wanrujwa umana wanrujwa uvurana wanaswatu wenju wa nshwari matambu na sufrasi wa manandu ya nondo umaha ungaruzi jua shana rangalia mrikao ya zae wana wenji ikaw batso hata mwana mzima ndo nukawe mbaba hangu gamu mrengo mbaba ngula lobonze bari mbaba katsuwa mbya kangula lobonze yembaba ukanga mumona ohamando abo shamru sante zenkudi ngo sante ukaya katsuela ngo sante ukangu jibalona yi shaka batso juhamba ukaya ngula lobonze kabatso juhamba ngula lobonze allo Alaykoum salam. Quand on participe, il y a une minute. Tu vas au téléphone. Bakia, c'est coupe. C'est coupe. Watukof. Oui, bah, ou pas. Watukof. Nyezimgu na nike khatima njema. Nyezimgu ya nike iman. Owana wazalo abantu wadukana marwa iman uko wazaza hawa njaro hombi wadoja kawedi mbaba mwenye hunzaya niyedi manajomba wazaza wababa hangu banula preparo wababa wenji wazaza hao wanrasha hao kwa wabulia olela uambia rantse manangu tranquille ye mbaba wengu la lobonze ngiharu masufransi na tambu ngubaki wa mabangoni daino wanru hate masu hawalala hede njia mbaba hanu harumba izaskalie hala wana makarto honsini mweze skalie halala hajua 4 du matin dans ce jour pendant 1h30 à la tuif ika obligatoire bo Mwenyezi Mungu ya hida hata ya jihunga ya mnikamba fahma ya nipare mimanae ya dianeleze zetambu zenu rabehewe gamra wa ujukumu gamjo hufanga joranse dunia inu mruna tieshi na mrumaya hata unuke mrumege mrumdu haziga mumronsi mruna tieshi na mrumaya unukaya je suis fatigué gamumlao gojo jomane doni mbaba huwa naho kage mrumdu hazi shababa kimbangu kwamba uanzania gojo jomane doni mbaba huwa naho kakatushida hufanya zebezo zao shambakishe na Wanzania mhadisi mwelewane shana magali mbaba woi hajohundu anana shwahe hatu anana shwahe kwa tujua kangula lobonze uwanana shwahe kwa tujua wajomrenga haukawa ihalele weitini wababa warate Faransa shahalele shage katsuta anige perturbe tellement perturbe hambi wanana shwahe kange faye hajojo ndi abaki faye shambaba nge galagala mbaba nge bizari mbaba woti mdulona ta telefoni ika oblige ya don zungushia ya don tsaha banda tido mona ika obligatoire ya kazi yani ya zungulene Marseniani Paris karikana dhoda hukana baraka karikana vilado kubali njema karikana vilado joka ya rizala jeri lelo mimi mbaba hangu mwenye hunzaya wallah maudu baiki katina ya nrenda katina hata mafikira kajapano nifanye hata kajapano nrumilia hata esante musuma mzaza hangu wallahi maudu kage mrumdu hasi yabuga mambo bani yaishie ganjo mrenda njema gamridi na bebanu diwishie mze wa hangu mwenye hunzaya mimi tura ikawede mbaba hangu mide mwana mhuwa wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo mreda njema o wakati kao ujoka mrumdu hazi haukutushinda woniparani hufanye gamjo hufanyia ganjo hufanyia pasenga mjo ya ukaya kujanlela kutina wafanya shaudu wani kadzina kujanlela kutina wafanya shemani yaho Yesu permu yaho dia janami oha Mwenyezi Mungu ntina wandhibulwa bentuhu reda njema oha Mwenyezi Mungu ntina wandhibulwa bentuhu fanyia sho oha Mwenyezi Mungu ganjo hunga raidi gamjo fanye devoir ya hangu badi kaku janambia sho nambia gamjo fanye devoir wonambia ganjo fanye devoir ya hangu wamze wa hangu
gera mbaba so ya zaya ya lela owana wasoma ya waloza watu hata mwana mzima mwana mshe ukozo ufikiro mbaba hai shawarende hawazungu watu hata mwana mzima mwana mme ukozo ufikiro mbaba hai shawadungo fikira fantomu ya mzaza hao Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike musomwema yaho wazazi walohu mfaransa watu unatamba ushukuria yaho wanwa umahao wababa huwana hao watu watunda haukaya mrumbaba ya manana mrumshe wandusa zambanu kwamba uwanzania howana yeke mrumaho nge mrumduhazi mrumpara mrumtunda yehujuha yehuli yehunu Mwenyezi Mungu narinike khatima njema vous pouvez me détester. S'il s'agit de dire la vérité, que ça change. Yemana yanzembaba hae, yemana yanzemzaza hae, wazazi wa respect wangu mao, baikede ma ex wa baba, ndo jokando wa baba warenda hinu, wandu wa baba huwa na hatu, karjamba do wa baba majeni, haukai yo skandali, do wa baba waluandu maduhazi, wabidi wanzo wabenzewa. Gamrongozo teno wana hae, ikaungwa juwao. Yembaba wei haza wana wenji gena wana waili wana umema militeri gena wana waili ani wana wararu wana washe walolo o waili wafanya ikumbi o ani hani mru walolo na kwa janolo ni wajeni wa Komoro gena mana mzima ulo infirmière ya wati vumbua wana wararu wana washe waili wafanya ukumbi ye mzima ye infirmière wana waili wana ume ma militeri ya boga mjo uyelewa gamjo ujua kandani Wimba bahani ikaura ngo usiku mzaza hanyu ya mtoa nika mumpara nika mdo hafidi hata mbaba katina telefoni izo kasumtusheni ala tu kasumtusheni subhanallah yezi upasa botula mzini pasa paske ni mwanadamu mauduno la wadunia ni gamjoda na uzisiwa izo njua ontu uzamba hauzo nabilo nzambe nazidia yezi munanike khatima jema ni makalbo shinga mjujwa unienga kezi ya ukosana zini konsana na ukami mwanadamu ni mdu wa ukozi zambi ni mdu wa ukoza nabi ni mdu wa ukoza na mbizi jilio mais le cœur parce que makalbo shingwa signaleo nyezi munanike khatima njema ya latif ilu kabila ya shikomo ilu kabila hinri ya latif mbaba ya zayamru mbaba ya lilamru mbaba ya hunika maisha we mru mshe kuture konese subhanallah wallahi kem baba kani kani mrahem rumsha emrumsha mzaza wana huwa joka helile shambaba utsuna ta telefoni yabona ndujoka katsi mwema watukufu garendao haurengaze appel mwanamsha hatuikao ya fitinwa ne mwanyanya ikao alo mwanamsha hatu fitinwa ne mwanyanya ikao we mwanyanya wa mbaba mzima mzazi mzima wede mhuahi lona enna ya mfitini ya jilwa hondani baada ya hajideklare femme seule ikao habewaze anize hakizahe katina hata resursu mwana mshakruo hakapli ya jisuicide heze tambu ya zuonao baada mrumme ya ajali wajilia mrumme hamransi ndalo la mrajina mwana mshunge yabo haboha owana yenusu mwana mshinga haruma tambu watukufu wa Komoro rijuhaza ho jimlifu wa wazazi nyimluma la honi mruna kozi za dojoka ye mfale oti de mfamaudu wanrupia wafanye namna ya usaidia mwanamshaku woi ya shida jan sortis hati kozi la tola hiketina hata yaourt j'avais 60 euros wango j'avais charton be oui parce que comme tu me suraya j'avais 60 euros timnika hakapri ya uzezi ugoza hiyo de tabu sabu ye mrumahe subhanallah ya latif wana shangu na msaidi mwana mshewoi parce que mfaloti de mfama ou on sait jamais car il se joue hanimugu jojo para 07 48 45 19 ou 33 07 48 45 19 ou 33 07 48 45 19 ou 33 hanimugu tuwezera aiza yabe makalima ikao la plupara wa Komoro ngojo kama vigila ranzane rilensa umiliana hasharoda hukana baraka Salamu alaikum. Alaikum salamu.
Mama Yasini Mfaume ngarushilia mama Sheri. Kwa luna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu zoristira rumwensi ino. Sabanu kwelu wanadamu abahandu astarende hazinyama. Zinyama. Ili wangu wadoliwa. Uonde mwana nyamru. Haunuka ya onde maisha. Katutopa so wana. Chasu mutende ya fitine mwana nya heliyo. Unarahafadhi ya ristiri. Uoti mwana nyamru shaisho shetuani. Eba nubu ya towishilia ne mrumme. Eba na mrumme izo zimhusu. Yede zila ridongo taharenjia. Gartauri njarma za kupuliza wangu purferkwa. Na ya ulo zihoni ndio uvo kajamanda endezahe. Purkwa ya togo sana endeza hata baleheni heliyo hata yendeho sirikalini. Sikira ne mzade waka umsaha. Izo ndizo ruzifikiri mama. Ebo yaka umsaha na tito mrenga endezahe no yade uwe mwana mshawo. Zahe mrumme mo ya lokal boshi ilomba hindu ito hindu. Yezi mwazo urisitiri. Ya ituo ya ulio kenti ya waneko mbade ne mrumisha ya selu wanahe. Ni demu yahe, doda cheka dekana hata mzima ya ushe mwenye ya nini ya kenti paskwe manaza mhunda. Na konte lui, chagu hewe masahisa, na konze ya ubungo ya nkuli ya rambweza zahe wotu ya mulo mwangu, wada portu uveri. Nde mana wanaja mwanu, wanu kwa naona. Nutu uharende uo izo. Hede hareme mwangu ya ruhabuliwa. Ewa mungu waduko mbonaje. Semza de woka jamhorosa. Jaya filo. Pasko hede ruwa mbeti wanawa sedera kama jaya na majambazi. Shaba hatu wangume wasordia pare ugo wanguru piri hana zi wangu washe. Na mdori swami hibajide maka uchongarije. Shaya nono seturo. Mzade uo bana uo seturo nchonda mzaha. Uturamusha Mwenyezi Mungu ndo msitiri mabea stahamili inshallah darano leo izoko ilizo mtiniha mbu lamba maji ya tulazimu ya yale no ya sore yawe mzade huo izo ya roha fanye Mwenyezi Mungu najelesi wa murishia uraishi hadisi ino Mwenyezi Mungu arive imani basi enero rimisaidie paso mwanamshi hamandasi umzaze ya zaya hamandasi karitudu adezila zaho ezo kwa munga maudundi Allahu alam. Hakika mama Yasini. Abunga zoparana akote wangu wazangalia inaudohunda diero inaudohunda senkiero daga sina wana heli watabihawo wanahe yodelo watu wajoka maudu shamezi Mungu naruponeshana. Riede mzade uo vanutide mzade duwana wao paske si wana razaya yasijwenda maudu hanjia paske vanu leo si wazade si ujuo hambagarale mazi norili vukisho wana hatu yawe haka na haki garazi huze norili so wana paske yendada uo Mwenyezi Mungu na mtemroni kamgwa venze kajafanya kiunduume utimbada kajapara kufanya kiunduume kajafanya kizwamana chaisha mhansi yaro emnari alahemzade uo yaka uhunda irenga ifanye zahe anafule uo imzade uo yezatinzo ulauhime ahu wabate walekeze deneyo wafanye zatu wafanye yamnike mbumshe moran suo hafanya izo henzae yaboka jaka umwanza milki hakahanze bahindu yonde iwonisao yonde ilamdogo hamba hakahanze portofei yonde ilamdogo njirongo za siwana wache na kerazi baba kuoneka katina kenya mamba simyeze kati tofu wakaribu wa mahaku toronda na mteze kwa nwadhinikeza hao kasonga unadroa sibu wakoresha hao badu leo si wanga umesuka mwandu wachesuka na droa ni kondo umahaku chaba heli vivirao angere tuandu uhara unabwe harumia mna hindu chamba sito huja chérie j'ai 2000 euros c'est les 1500 j'ai pris les 500 euros non na renge 2000 euros ila rumio wana watu rijifenye pasetizo ekabala masalani na riadi wo haka akote atoka harumia bahai usha izo zifaziriri c'est pas sa faute yonde hadi sato sosi parce que muka sujole kalboshe lilinji yao twani voilà yonde hemza de uo ika usari timizi ipare dafuni kambwa benze esaila rangalie bashke mbabititi bashe ya urtu ami hule sa c'est pas grave kaijo huja no iliri tudiro wana wao dawa wanajua hatu ya urtu njota haya sini yale ndiyo njota hao wanaloda honi wali babi ya sini ya johula uo yali omwe atoshinda unde bashe kartulanku yani kuwa na waunsumbili vainga wazo ukadani hangu
na mwanashe wangu vahe ya hundrihena pakela sohole rikehelio paske mzade woi na tofanya haina mwizi rido parana remsutene paske avo ile trefakike na tofanya haina mwizi si wanurishi yao rido saidie mwanamshe woi baske haina mwizi na tuamba ola na tuwe kartola kuhuleo ola ya towe chao izoke zina ufanya ndongo pasonga rono ze kursu helizi liyo chana rutosana si wazadirishi ya ovano rido fanya imba habariyo repara reangalia bashe mwizi kado nzima reshinda rekultize mna riali renikemza dewoi paske yo de swadaka ya kweli ritohifanya son mwa Mwenyezi Mungu yo swadaka ya kweli ridofanya yabo yo deze habari yeza henda datu woi Mwenyezi Mungu na ristiri dabanu leo wajaza hatu na si wandwa washe relolo anga songo huja ikaye yesindanu ketsuru lendro hau yele posho keliti gardi wazao embavi wandu waenshi nabo yoti njema nunga sinti apeu mbada mandwenda unde mbu ya mweyo ya mwinde niyo yabo ngartoka yaje na mbu ya zaya narikenda lo wajaza hatu wanu de sengwa una manyu parce que je sais pas pourquoi watu kinaya mbada hamadu waba hainu mbuna mrendia mwenti bashadar mwekanate utomkofukoni hao hao haba utomkofukoni hao wakandewe naye humono mzaya mlele vya hanyo umto umrede umbaba hanu wakanga umoni sema hade saiyo uyashida unaera nungutuka yanifanye desitara paso wane problema basi wa komori risaspo sitala rilata ritoa uona haya ritoa ritoji hati na aibu haina mbunge vuayi utogosa hayane da setu kabati uono sitara kastina mahada shabura jainu ya faransa isairi irire de mabudu kabati utahombu kati bahiru kabati utahombu kati fuata fuata keiti badaba ruka tujua fuata ila baske ngiyo hau keiti saseraria ila pleziri kerebwa samdadaka ufanyeza pleziri zae hamnikawana tawaludwa ya wabe sainu uva ulemiwa ila tamzaderae uva ulemiwa sika katusa hademiwe na sorenga kazi baba huana hai wende mruna hangu ya lola handani hai sienshi paruda shembuka jazaya baske mrumeka jazaya sika weshina onaye baske mwizi uno kasi mwema ifuasuime kera dabu wa umilwa yezi mkuhanu yazila wala wale zeheri wala wale tuwanje lezinu yenifanye na sorengo usilamu hatu kasima isilamu si wanadamu charti jerezire zilama bahato wazungu nono yensi Mwenyezi Mungu na hafadhu yesu je asa yanja wa inaishia abondi yo dezembilizo da hemza mbaba uya ransiwa ekange no wanahe wanahe no ajuhe wande watsahe ekange no wanashwa Mwenyezi Mungu ajaila suonge na hayo na nduhuze yombe bani ndo mwambo ando ume watu wanu maduka na hawa nduhuze watu sosama ina kalboshi kadu ande futi yabo tuwa mgwaja ilia halelo wanduhuze yabo abandela ya nizagwa amina mwanama mbajini mfumbuni hatu amba wavuka amba lefuha wenda hamnyalo yabo abasainu ngandongoze fami yahe baize mbuwa za hatu si wambajini wachomba hatu wabada hatu bashe kwa turenda tongo shamba lefuha wenda hamnyalo yabo leo wa unisemdu mshewole kalboshi la mrumishe lodawo kaja kanza mbada akanze suha ya mbada neze mvuza neze mali tu hamrao honze imbajina hatu mvomba ilande mbuwa ya mbu ula mbu wa hema na mwana mfua hesika ngopa wa dada hatu suparo kaula mwana mfua fulani ula mwana mfua fulani na hile wo nwajuhe bashke ukaotua jini au je sais pas nwajuhe watahembu wa ya hao bowo iyasa yaleni wa ya ilata na juhe ende ya renge bamba wa mduo vunziha ukupasheni shaimzade woi udohundra daya jumailo paske yotinde heli ya wenda dolani mrenda dolani daone heri na shari wa heri hiwa shari ya bole unasume chale wasu jambada katina salera haya de gaz mbada ya mbudake tujuha haya de gaz ya bunga sojodo naha karawo na shari iforuone raharo na shari yode mana haina odolani to
wa harihi wa sharrihi ibanuka tujua uelewa shaka togota ho mtoto baada upo kwenda uzia yani fanye unatinda yule Mwenyezi Mungu mhoboa na tukatia bado komia hauye irararata ya ipuwe ya idaleza he au mwana to na tojiwa ufrahe ya nyongoe chaikatizo abara inu kabatenda begaji no narkerazi rizie baba kurongoza sonsi wa shirwa ngome ngatongorongoza paso mngumi meba heka mngumshenge mwade mutoma bandone mngumshese la memu paso baraka tushinda ya dada mnike mipira vahe ulaka tushinda la mnike zembuzu ulaka naruka heli hiyo da dunia rihete shikomoro chahandu ngatongwa basi wazungu notisi wazungu ngatongwa basi maislamu notisi maislamu na hii mbaba huo wanahe no ajuhe hao wanahe wasaudunga mzaza hao paso botura zilazo huja si wazazi zora mio wana lade mano wana wakaushia uwa dada basi wazazi ngasina shonga atungwa anti mwana mbada holeka kwanza holeka husisi unabuya kabara wakafanyaja riminyi hata alafuzo to mwiso rindoji laumu okay wana watia visito okay hakika mama Yasin araba menji watukufu ngarda pelingo jina wenji wambao ukaya ani nilitunde kote ngwa jina kote ngwa jina dai wakati kawe mbaba woi para baba mama mbaba woi we mbaba ya zaya wana ulomrumdu hazi alo dans le 65 ans wenda o wana hahe walo wanrumadu hazi wanawashe walo lwafanya nikumbe waili ye mzima infirmier o wana he wana umeoma jeshi ye mbaba hadungwa hoda honi ngasina ena edemi ngulalo honziani ngukoma bangweni bojioni ye masiwende halala nziani haulani na beukaya inuro hombi kazirendo wanahe bidu hafili chamtu jemdu wa beukaya ya webidu la tudemru mshe ilo mtu dibadi mru mshe yo ujwa ulemewa na mrumme désolé mru mshe yo ujwa ulemewa walewa na mrumme hamba ukaya nsuhanza somani baba hamba nsuutaha hamba chilemewa hamba narimani sariv shawe mrumme ulo mrumdu hazi ya madza ya manziza waza ya wanawe nji ya mrenga ujahunu washinda wafanya dans le 30 ans unsi wakati wa utowe mrumme woi utomvuri zobonze gojojo bade mrumege mrumdu hazi mkanembaru kwamba wanzania na unanya na uwanzani uchitsomdunge mrumme ngulalo honziani bade mrumshe hamvuriza yabona mkera dhoda hukana baraka s'il vous plaît nsije mdamba ukaya yabwe mrumshe ramba harende nai daraye rowana ukatutu ndamba wana garushilia mtukufu ngojo bunguzai mimi de wambo dans le 65 asha umona mruja ukana 50 wale wa haleme wa haka hamairewe mruja ukana 60 manama avuka haleme wa haka hamairewe banunu ngamjoka unu Faransa wenju gwarumia omaha itso ya hao gwabunguzao ngojo hunga mdomwe makirtasi ngwamboge na 65 na vale mahe normal ya sawa sur 80 arushila mtukufu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ngoja samini ba ndashia sijoma ndo nishafishi ambavyo kareni umandoni de mwana mshaikao ranzu ya saidiwa mwana mshaikao ngao ya bora ngo aleba hudungu ikawo moye mwa hende hamfitini ngabo ngo abidi nzise no hambiye parce que bo turamu ngo limura ba ngo alo mbonyishio rongo wango shio aba ngo tawo rita ngo ngasawo ngo za uzira ngo yo jozira Mwenyezi Mungu minga mambo Mwenyezi Mungu yazishange shatsidam Mwenyezi Mungu yazishange shari tuntahona abe Mwenyezi na babia wandu watidosiriwa kusinga kujiro zinji rawanashe wafanya uzitendwa warenga wandu waume ranzuma lioni wazana hu ataba hawa unokuwa waume wanu zinumuzaa ulizochashi wawatoa wanze wandu waume wao warede hana kulusharu wanze na wote makulusharu rawana washofa ndoa zinungozini alaikum assalam wandu waume wao warasio ulezi amadu wo wende zao wende wakulia mraji wa mlango kukula mlango mraji hawarenge pasko paksuwa chuo wano wao sijomea kumwana wa kirabu haini mbuto ukara ulilio ima hoza hahe kirabu umaki ya ukaya zenongo zimu enga werazi nipunguwe
nishilie rangu raho jatimizile kalima wowo hanza nivumbue shamimi no wowo owenji wo hanza nivumbue shamimi turamu ihanyo hangu inu kaina upuwa mrusheo kena utwa mrunzana ukaye yani yelawama uhamnyezi mgunda miamba man satara musliman satara Allahu malkiyama garjo uzaba mnyezi mgu yazi change shanti na ujabanu nivumbue wei moloni wei hamba usufa no wei hamba jao no c'est mon truc c'est moi yode elimin ko ujenda yode elimin ko rongo wanadamu kwa wenji mwanama baba walu hamazo réseaux sociaux mwambio wazazi tu peux aller chercher les gens qui insultent qui wako uvumbua wako udeya wako upawandusheo memi turamu izo nanikiwa gamambo ya ujuona kazombi ya zikozize ya tizifanye ya ujuona kazinu zoti njema ya tizifanye même si ça va pas changer kazi na uchange ye kanyinyi mzee la plupart ya hanu mdoisha wandu wa tsuna wandu na wandu wa deya wandu sindawe bo baba imara good minute e kanga wandu wa zoya mdodunga ze page za huwanada mwade yao ni wanada mwapo wandu magozi si wanaze kumataliza nyonsi pea la plupart ya hanu Nous réellement pas ils ont droit comprendre ma gosse me de classe j'aime me de classe écœur mais tu là moi j'aime pas mais sur le dia wandu mais sur le vumba wandu amushili laluti ndio shaka ukayari irebabi ngozi after wanaume wanaume ngarenda unari hawinchi hatu rejari ya urongoa emnduola bandaro kakitili hanaona ndweni enda zaidi wambachi Zahena Mungu na zaheni Mwenyezi Mungu adompinis. Na kutabi njie. Pasto hani mwanamume ezalo na mrumshe. Wono. Yata oya ne we shila ezerali kumezali ola mrumshe. Yarenge ado rumi. Mau mrumsha jamba asile halini. Basi wele kashini bati yako. Yabona mjanaza ni mroji. Pasto eka mrumme uke jako bijadwa baba mlewo chao. Shawa na shaweji waudu wa zozo zuwa wao. Parce que avant madame c'est mon journal madame Noy aja balango mwanzo mimi sinunga hona shinu ngao dorumia refanchao maudu hujabu kuonoka kanzi tijema kuzia yeye kasukalasi na mkimo difanye kazi alafu wao ngebidoa kwa sababu sio parce que déjà lemewa kabwana mimi sindizo ambao yao shanga bwana shinu waona wao wafanye lao zinongozo hunu shangi Izopia ngamzambo, izopia mingamzambo. Alafu maudu wa bandari yao, wajawa rasi wao inulezi. Wa mhasi zo ulezi wala, wende wabugule mwanamtu wa fira mumlango, banumi mijao, wale kasujwa izo hapa. Yabo ibaki rambiwa wanasho hatu, haini mwanamshe, ngareje zao. Ujo himiliwani mrumme, na tundeye pasi ya he mwanamme, iwe mwanamme mumdahu. Ye yeje, ye haka ufanyaje, ye huparolola na tunde. Leo alafu tena gabo wanawashe ukao ngwaza yao waulezi na waume waja watoa na umewala basi wabaliji ya nuwana wamanipilo wana ukamala mbaba wa ngengenari hapanjao wafanya komplo wa elezo wana wa motro wana kontro ya ulambaba basi la nungo zangama izonga zijilo baba na rjai mwana mshaku ya rudaze na iranzu ya saidiwa sesa arrive hikma ngari seria di shida msekisha minda mimbo choma la nini yomba wawa cha no wakati paske wanawanga mihazini ni wakati ndio unabana sasa mkoje ukontakte inshallah inshallah mwanama merci beaucoup wapeli tsaini wa manyasi beswenge mayoti nyezi munanike khatima njema ikamlungwanzo ngamrudini mwambieni aukanga bwanashi wenjwa jimaske bana hazia hao hanza wadoda mwaze ze direct za wanadamu wako pa magozi ze direct za wanadamu wako tuna wangu ze direct za wanadamu wako menase wangu ze direct za wanadamu wako pa wandu sheo mtijeba numdo ambaye ukaya dovumbua na mudema dunge ze live za wanadamu wako ujua upasheo mitiju upasheo mitiju vumbua mndo na mudema do wadunga aukagarambele na banso tipea nyuhanda maze live za wanadamu wako fedhehi wangu wako tsuna wangu wako udia wangu mdojibu wa bangu kabangu pula sheo alafu wa directeur turamu misi de recevoir wako upasheo c'est pas mon truc no hifa mjulala wa miche
no hifa je vais dormir seul gamjola la wa miche sinaulala na mbamdu soka yonti edena uzisiwa. Je fais mon message parce que mtume Muhammad gajaka utsuna wangu, mtume Muhammad gajaka upatsa wangu waibu, mtume Muhammad gajaka uvedhai wangu, mtume ambari mshekezi gamjo fanye message. Mwenyezi Mungu ulone taufik yali changer parce que de mwenye changement no jaba nuti change méthode gamvumbu andu madina gamvumbu andu miji watsujuha wandu wabe wiharde hamjewiri wimtabasamu inside hili yakaya. Allahumma salli sallimu alayhi. Watukufu wa jamalifu hauzia lumwambia nyaukaya na rihime hakonyo nzima ye mwanza ikoza urambo ya ukaya hunurija jeri tsahe hunurija jeri yehe hunurija jeri hunre ye mfale otide mfamaudu garanzo ho watukufu ho winji wa ho wanashohatu walo hunumanga ye ujone message yangu ino ruwalo ho mabandani wazazatu wasuva YouTube ruwalo harmaze page mbali na mbali na risaidie mwana mshohatu ikao hafitini wane mwanyanya wa mbaba mzima mzaze mzima ngasina ena mwana mshohatu wongi harma souffrance ngusufre hata mbanguka tushida ya hala ola mrume ikao yaka ajala wada wabahati shonda ni banda wafitini wayeti famsel wasiyabo wasezisewa na mapesa tsoma shashwa bidia wayalive kwa tunga tambaro sursu haboho wana yenusu gena nuso wana mwana mshatunga haruma tambu na mashaka ikao mahala nikao ya nshio hata ya urtu kaitsarme kozlatoria hahe hendi hata kana fikira nza ya huzezi ungo ni ajwa unikuwa na hemba hinruwale hasibabu deze mesajira zamba hala ni shetani bada ramba mrati huzezi ungo zahe mria garde la dignite yahe rime hasonsi pia risaidi mwana mshohatu demfale otsimfa maudu mruna timtesheye ba maudu ngejomkinishiha mrwa jina zimhunre haukaya mrujwa uju ukanso dahoni get tranquille daini wanadene mrume haisho mlango uremwa la fitina hujilo hondani hwambila ukaye mrume weiwa ashe angale message wembaba huwana izo zonsi pazo jwa umkinishia garomba Mwenyezi Mungu haini mrujo ishe message yatu roalo Mayotte roalo La Réunion roalo hunu France riki hakonyo nzima risaidi mwana mshewoi mwana mshewoi yatutoro haindambe guzo zungo zahe hau yatijivurize dirishani haukaya mrujwa uona tambu hata hauno ya ukaya vomie njiwe do wanaobaki ngwajo hunra wandu wa warengi wa walele wa wabemba nruwale nana mimzaza badaga mibanu ntushida na wasaidia izo fikira ikauzoka no wazaza hatu nanu wanasho hatu ukawandi hata ngoma desespere ye mfalo tide mfamaudu na risaidi mwana mshewo ye nimeroti ya fishiero 07 48 45 19 33 c'est mon numéro gamjo to numéro yangu mimi haukanga mjoka ya noto numéro ya hahe wenji gwajo utaha wa mjue wenji gwajo anza wa mwoke wenji gwajo anza fanye jao j'assume je donne mon numéro 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamina yakini kala plupart hona shomo ikao domlo yabo nyiwandu ikao mkozao makoza mjoba Mwenyezi Mungu timunrani wei utabiho Mwenyezi Mungu ajaile zango za zaranjehe haukanga bjo ya ukaya garu matambu bande mrume ikabidi mkelensize ne mrume hata wahendeza hata mpaka de yabo garjombu shirani heri na baraka na unono hanza rabbal alamin rikwana de mohanzana rirensi le fitna no peu za udohimilia na hashari harmati hamadaini kao garjokani mruhajaji atume shagar jaja jerandane nai sharihimiliana harohombi na upeu yendu zawamru wodo urendo ho andui harendi hamanadamu upeu wa alaikum salam ania Ismail hata mpaka de yabo tukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yanike musomema na mlengeo numero henu jojailia ya ripare au ya contacte messengeri risaidi mwana mshohatu po Mwenyezi Mungu jojailia nyimabaki mvuke msipuliwa owe maandui nana owanza hombi wajaba wanjarme malaho ya hanyu haukanga joka 90% ya wakumoro wenji Gwa na rohombi wahimiliana hashari kwa tina usubirifu na aminifu na wanzana. Merci beaucoup baba atampaka de yabo. Bon, longue vie à vous. Mwana mshohangu ngamjoka ngojeshe message yangu ino Mwenyezi Mungu na unike ukinaivu ya unike subra ngojoka na mwulolo wana zerongo zinuzi change emrumaho ya jitwe ye majiso ya msana Firauna shaika ubidia husutene ya kejuma hufaria na uhusulaje shapanda enna edemi emrumaho hahutawa hahuransi baada kutina resursu
ngawe juma usufre na taambu banda msezisewa banda kaani ya daula Faransa kwa tumsaidiani emrumaho kajaona ya ukaya na nikeletize mrumshe bawede mrumsha hangu yananziza na zinuwe mwanamme ngojo ya ukaya ye mwanyanya haka ujajare de mwanyanya nai emrumshaho nai hasibabunda we banda hulole mwanyanya iyo de mane mwanyanya kaujaja mrade nai yaboti mdu akawabidi unanse mrumshaho wendezaho wende wa mlole bali hunu kutunga hata faida hata mpaka dayabo bon longue vie à vous memama du cœur gamina aminif na yakin ya ukanywa na shahang wajazahang nyuangu ikao nyukozizana nyuangu ikao nyuhimiliana rihimiliane risaidi mwana mshewoi Mwenyezi Mungu yajahilie yavuke yatambe godo yaji nike wangu wa mtunjie zungo zahe hau yalale na wangu hasibabu 10 euro na 20 euro 50 euro ya bangodo ya saili ya nikuwa namba nruale hau kaya ikahazifanya iyo katuzifanya uhanza hahe atampaka de yabo boom longue vie à vous garabia makalbo shaukaya karna ulemewa huwa nezembi na mdohamba kajahusu kajahukeserne zinu husu wakati kao gamjo uzisiwa yekanja wananizo na zamba hata mpaka deabo boom longue vie à vous insha Allah.